Shalom, salamat kaboro, salamat melambi. Lago kita mintu tosang petayanan lan punga Yesu. Kombongan tangerang tungkasangan. Melambi totemo si turu renungan harian Toraya tanggal 14/12 tahun 2023. Lata bahasa siala tananung tudiona kadanna puang matua. Apa dolo di mitota masambayang. Uambe puang matua lan surga. Tukukan di olomi melambi totemo puang. Ma aku semanga ma pole paraya. Belanna mi pamilik mo kan ni untarima allo baru. Untarima wa pasake baru dio mai olomi. Umpu parandangan katuang ki opuang. Laki basa sia lakuin nannung tu dio nakadam. Kiranuan opuang pasake kan solanasang. Siapa di pagarit salah budangki. Saka mukan la orang itu kadamnya puang mak kadam kumi. Lan puang Yesu ia puang pelau kasundun lako kami kini rampo mati batang kali ini puang. Amin. Pak Abasan temelambi totemo dia lalam mai kada ombo lako rasulu Yohanes pasal 15 ayat misa. Saya laku karua batu Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Nah kuatu kadang napuang dio napitu malaika napitu kama parisan maka tampakanna. Kutiropolomi misa tanda senga ada ulangi. Kapua sia kalle-kallean. Ia mau tu pitu malaika tu umba pitu kama parisan maka tampakanna. Belanna ia mo na po sundun kasengkian na puang matua. Kutiropolemi takua tu tasik samin sirawapi. Sia mintu tuto untalo mo olo-olo ia to. Sia rapang-rapang di podiatanna. Sia angka bilangan na sanganna. Bendan dioran dan tasik samin. Untoe katapin na puang matua. Anna popenani nanian na Musa tahun na puang matua. Sia nanian na anak domba na kuah. Kapua sia maka lain-lain mintu penggaurammi o puang matua. Puang umpoisan angge maritik. Malambu sia tongan tu mintu lalanmi o datunna mintu bangsa. Mindara tu tang mataku o puang. Sia tang umpakala abi sangammi. Belanna kamu manna tu maindan. Na mintu bangsa la menolo sia umpenoloi komi. La menolo sia umpenombai komi. Apa payan mo tu mintu pangarata malambu ni. Undin na to kutiromi tibungka tu banuan na puang matua lang tenda tananan sabi daw suruga. Sunnilan mai tu malaika solapitui tu si kambi kama parisan ia to maak tamangkale kasa maserok pandilak sia umpo tambeke bulan. Misa itu apa agan kepena ia to untaduan pitu gori-gori bulan lako pitu malaika ia to. Nani ponno kasengkian na puang matua matontongan saya lakona. Na iya tu banuan na puang matua na ponnoi rambu kamala abiran na puang matua
sia kamatotoranna. Moi misa tau tae na belai mentama banon na punga matua saya lako sundunna tupitu kama parisan na ba malaika solapitui. Pada mutu tu Pak Basanto dalam itu temo. Amin. Pak nandunganta melambi itu temo situru renungan harian Toraya tanggal apa bulan 92 tahun 2023 ya mutu merasan keimani jangan sampai kita menyesal. Biasa den kada parumbasan di pokada batu dirangi nakua tak ia tahu menasan dolo sitongan na tak sian anna tongan bang belanna dan bang sia tema apa kela dipugawi dipaulai pak timbangan dolo kumua maka raka bisa dipugau batu tak raka iya rekeden mitu apa dipogo di pak gagai na di parukum pugawi iya mau napatu tepak parumbasan kumua tahu menasan dolo ia mau sipatu mendadi peladaran lan tepak wasanta di ona umpatu atu lasai ia mau atu kasayana puang Yesus sule ia tu puang inang mamase sia masokan malambu lan pangaraataan ia moto anna pupenani tau tu nanian na Musa sia nanian na nakadomba nakua kapua sia maka lain-lain mintu penggauran mi o puang umpoisan angge maritik malambu sia tongan tu mintu lalanmi oh datun na mintu bangsa. Ia tena sanga Yohanes nanian na Musa. Ia motu pak pakilala diona penggauran kalle-kalean na puang matua lan natulendu lako taunna kumua. Ia tu puang matua lan kamalamburanna unukung totang mengkaula. Apa ia duka mo ulendokan ni sule dio may hukungan. Apa si tuang duka mo apa inga tu Yohanes ulendo ipatiro mendeatan na kumua. Moirakan na manasa mo kumua puang tontong ulendokan melendokan. Apalagi ladi kilalai kumua lan kalingkan na katuanta umpatu at tulasay. La sombo tu kasengkian maparangan na puang matua. At tu yato ta emisa atau tilendok di may pangaraataan na puang. Anna iya tu ukungan la urampoy to tang mekalu. Ia mo tu kamaparisan masailako. Ia mo to da anta masallo ulingkai tekatuan. Da anta masailo ulingkai tekatuan. Nabengtiki punga matua. Den banget tulan na den tilende. Apalah dikilalai kumua ia ketilende ki den siapa tu dinai mak sosoran renge apalang atu mak katampakan mana satae mu atu la dinai sule mak sosoran renge
ia moto da anta masailo menasan ki manai kutole pa da anta masailo menasan ki mani. Amin. Ta tole masamayang ombe pung matualan suruga kitole tuku maakul semanga mati batang kali me opuang bulan namang kamakam ni ben waktu melo waktu sangat tu opuang kini umbasai sia unanungi tu dona kadang ni kiran no puang pasak itu kadami ana maadin mendari sulo marorongan lalu mintu aagan katuangki kisorongan mati kalemi opuang tumintu katuanki lantai atu kipatulako tontong komi umpasaki kan opuang siapa sitoyangan kan dia memang rupa saki mak rupa agan tu tang sifat tu lak mati batang kali mi opuang pasito yang kan dia memang rupa petoba hap manundongan nak opuang ya te mayagan tu umparanggang kapatonganan ki kiranuan anna puang apa nama sallo tontong rendeng kan ni lako lalang katonganan mi opuang tipu di pagalabi itu sangat mi opuang pa ade pagarri itu salah budangki lan puangki puang Yesu kini rampung mati padang kaleni. Amin. Pada moto tu pak nanungan ta melambi totemo situru renungan harian toraya salama lako kita mintu kombongan salo na puang kombongan tangerang tung kasangan na. Shalom.